sa pabagayam na tulagip tinapalabas ng pagayam ti Almira iti probinsya ti Ilocos Norte. Sagudayan nga ti surat, Dear Manong Nemy, adu dagiti pa nakasuot Manong Nemy saan nga maliklikan. Wano talaga kadi nga paset ti biyag iti pa nakasuot wano pannubok. Takunada nga saan tayo nga makaawat iti blessings kani Apo Diyos without testing. Saan tayo nga makaawat tenyaman nga kina sayaat no awan iti pa nakasubok tayo. Iso nga naglasatak kadagitiado nga pannubok ti biyag Manong Nemy tapno di kastak at magunod ko no anyaman ti kiti kalikakumak nga samit lakit nga ti panagpamilya iti kang runan nga pakaragsakan ti may nga tao. Ore awan asawam no addanak mo, ore mat no adda asawam no aumat anak mo. Sana kompleto ako nada. Anya ka di ti pakakompletuan ti biyag ti may nga tao. May sakmat ka rin kiti agdumdunge kat naawi sakmat ka kahit kumait nga iburay datoy naimbaligyan met nga ta nga pakasalitaan iti biyag ko kinayat adyak tupulos malipatan Manong. Kasto man nga rod nga rugyak ti amin. Talo kami nga kakabsat Manong Nemy kat siyak ti bordek. Siyak laing iti naggraduar kada kami iti college. Iso na laing awan ti makuna nga permanent na trabaho tati namin duwan Manong Nemy nga panagtek ko iti board ket saan ka nakapasa. Accountancy Manong Nemy ti kursok saan ka nagbalik nga makuna nga accountant. Nagtrabaho kay di bangko Manong Nemy ng permanente. Huwag kontraktual ako nada. May renew man hunusahan. Naging ka Manong Nemy. Nga kinaykayat ko ni tinag-resign. Panagtarakan ti baboy Manong Nemy ti pagsapulan datatang kininanang. Saan nga nakapaggraduar di kiti kakabsat ko gabot sa andang interesado. Ngayon nabintas ti biyagda nga nagpamilya Manong Nemy da Manong June kastamatan kinimanang nga Tina. Tigil kakabsat ko. Kadidi Manong Nemy, tanagresan ako ni trabaho. Tinulong ako datatang kininanang nga nagtarakan ti baboy. Tara ito nga rod iti panangbiag da kada kami kan panang paadal da kanyak. Numampay kahit ko idan nga ginana. Nisardang tagtarakan. Tao matin ti paggastusan da. Tadak da kami matin Manong. Yamsan damat nga sardang Manong. Aging ka ako nadarkat kanyak. No, saan gamit lang ng kasawa. Kahit mo ti mga sikaso iti pigar ito. Kaya kalay sa kayong kini Edmond. Agkalay sa kayong kini Edmond insingasing ni tatang Manong. Wanta na Edmond Manong Nemy at almost 5 years ti relasyon min. Ngayon na masamak ka na kami. Gabota naanadak. Saan ko pa lang maitad kang kuha na ti amin-amin ko. No pa'y datat paglukluksawan na kanyak no daduma Manong. Aging ka Manong Nemy nga dadjaya kanyak ti kasinsin ko nga dadya Singapore nga panasak ka no ti gasat ko nga agbaling nga DH no OFW. Naisinghasin ko na ito yung kanay magkakaratatang kininanang. Ayan ano ko ya. Di pala sa pudem ti biyag mo. Mabagakit patagabo. Dito ikan nga trabaho. Nukas kasano lang akit. Makapatawad ka man iti kwarta. Babayin ka nagiti panagtarakan ti baboy. Kahit kumit makigasang gasatang. Nang. So nga pagod nga saan. Biyan tangi ako mo ti parnament nga trabaho dito. Ore man pa nagraduarang ti college no. Baling patagabo ti kay kariyak ko na.
Si papalubos mo't kadi datatang kininanang Manong Nemy ngimi di bagak na ito'y kini Edmond Manong Nemy kas taon iti protestana. Ano? Ibas ko mga manugot ka ng kasarta. Mabaga kayo din pataghabo. Susabo ya. Agbalin ka laingan nga ina. Dagit agbalingan nakta. Ya? Aw mo sa pulang kanyak. Nalawam ti taltalunan. Makaabit akman ti ado. Ado na adagasat ko ngagmulay ti tabako ken bawang. Laso na. Okay man. Palubusan nak. Tanumalpas ton di kontratak. Isuntun pa nag-asawa ta. Di ka kaya na palubusan. Nabimbit ka sa akin, no? Noon niya. Awan? Tugsina ta. No talagang iba't patag nag-admon. Kasi ka tinikari, aguray ka, urayan na. Pues, umandugo ta. Hindi may sa kondisyon. Ano nga kondisyon? Miningmingan naklaeng Manong Nemy ni Edmond. Intrumigat. Tanto sa dialawag. Intag lunch. Ito nga pagsalitaan ti amin. Sige. Shoot ko nam. Alangan mo't nga paayong ka. Okay. Makapaspasanak batin sa dialawag. Nabanggam nga road Manong Nemy naglans kani Edmond iti may isa nga food chain. Kalpasan na, iti rumwar kami Manong Nemy ket gabot at the owner type jeep na. Isod naglukanan mi, tamog idin kadagawid kami Manong Nemy dito ilimingam saan. Imbig lang liko na. Iti compound iti may isa nga hotel. Edmond, abay dito eh. Dito iti kondisyon ko. Kahit mo. Kahit ko. Adan mapasama ka na. Ni daytoy, habang saan ka nga makauray? Nag-uray idin. 5 nga taon. Almira, mawatan na kuma. Dulaing nga taon ti kontrata ka. Nakauray ka ti 5 taon. Saan ka makauray ti 2 taon? Basta. Dumsakan. Iba't patag ko ni Edmond Manong Nemy. Kat nung dahito man ti oras nga naikari nga talaga nga panakaburak ng ti kristal asal salamet metak. Sige ko na. Yan tangay ka talaga mamati ak matisuna. Ngano saan ko mga napudnot panagayat na Edmond kanyak. Hindi ko mapalay nga sanga nakauray. Tanabayag mo nga tartarigagayak Manong Nemy ito mapapalak lang ti istorya na kuha dagiti padak nga babae nga nakapadasan iti panakinaig iti lalaki. Isong idada kami Manong Nemy iti uneg ti maysa nga silid iti daytang hotel kasta una yun Manong ti panangat arakop na kanyak. Panangagek na karagiti bibig ko. Iti panangikat nan karagiti arwatek. Aging ka Manong Nemy nga padpada kami nga lamo-lamo. Tuda ito'y man ko na tinakaikari nga talagang ison ti panangitapeted ko ti amin kang kuwana. Oh, Edmond. Awang pulus Manong Nemy ti panagkedked kon voluntaryong indasar ko ti bagig iti dulang ni ayat. Maysa ko mga makan Manong Nemy kasta una yan ti panangan ni Edmond kanya. Dagiti bibig ko dahito yan tinabayan. Ngururayag. Kinagaman ak kat ito man nga mapasamak ka na takit suspoon kat gapunan tapno igawid ka kan saan ka nga agpatuloy nga agabrod. Ikasar ka nga takos. No, Edmond. Palubusan na. Yan tangay pinatgak ti patkid daw mo kaniyak. Palubusan na. Taynak sa pulin tigasat ko di abroad. Manong Nemy, day din tinaito ding nga panangitad ko iti kinabirhen ko kini Edmond nga boyfriend ko. Iti may nga sila, iti may nga hotel after lunch. Nag-lunch kami iti restaurant, kalpasan na. Inaramid manen Manong Nemy ni Edmond tinangan iti day tagong daway.
Kalpasan nga nag-indasar, tibagik ti amin-amin ko iti dulang ni ayat. Dinigos na ka na kita kakabarang hagek na. Aging kang patpata kami nga nang tukno iti langit. Di amo kinin katrumwar kami Manong Nemy nga madakano ka doble na. No pelikula kumagat dubuluid. Naulit manen Manong Nemy nga nagkana nagidi bibig ko, titingid ko, tibarogkong ko. Namsak nga ron ti ado nga asok ka na ring-eng ididayta nga siled Manong Nemy. Kat kaslakayat ko. Ngagtultuloy yan ti amin. Kaslakayat ko Manong Nemy nga mara kang kanayonan ngagkanahay kami kinayad mo. Arara pa apek maten Manong Nemy nga maulit-ulit ko mamanin. At dakarek ti bagik nga mapanak magigasang kasat iti abroad. Isok iti day nga kundaway Manong Nemy kat sa nga nagbalbaliw ti desisyon ko. I'm sorry Edman. Yan tangay kit pinatgakon ti kondisyon mo. Isok nga palubusan at duwaging gaitupat nga tawin. Naman pa'y nasakit Manong Nemy tirik na ni Edmond nga nagpalubos kanyak. Ngawawan tinaramidan na. Nagpakadak nga rod kang kuha na kastamaten kadagiti kakabsat ko kaya nag-anak kanyak. Kat dito'y Singapore, Manong Nemy, tinapadasak na nagtrabahuan. Iti may salaing nga tawin. Iti may salang nga tawin kunak Manong Nemy na nagbaling nga strikto di kiti amo. Ape nga ta, nga dumit na kiti mga ibagbaga nga domestic helper Manong Nemy nga nasyat na kiti amo da. Di ka nulaing saan ka sigurado ka dito Middle East. No di ka no ka Singapore kat nasiyat na ka no. Kastamatin di Hong Kong. Ngayon tingunadan Manong Nemy nga saan ba't nga agpapada tirik na ugali ti may nga tao. Sa nga balik ko Manong Nemy nga all around. No nasiyat ti pa nagsasarita na kanya. No saan da ko mga stricto. Agasa Manong Nemy talong bulan sa andak gabanaiga. Andak pulos nga. Inikan di gondaway nga nakikomunicate. Kada ginaganak kakabsat ko dita Pilipinas. Nagbasiti turog ko Manong Nemy. Kimutungak. Ganun di mabalingkon nga suratan. Nagiti naganak kanya kakabsat ko astabatan kani Edmond. Naambuan siyempre, address ko, dito'y maten nga namuwak Manong. Nga, nag-asawa ka nun ni Edmond. Saan po doon na ito eh? Ngayon pamaniknik, dagiti ladawan, Manong Nemy da Edmond, kani Nancy, iti pa nagkalaysada, iti simbahan. Nagpagpakawan. Kat kunana nga siguro, kat talagang saan nga da kami tinaykari. Tila babawik Manong Nemy nga nang ted kang kuha na ti kinabirhen ko. Saan madgayam nga makauray. Di na madgayam matungpal ti karina kaniya. Edmond, saan gagayam nga napudno. Manong Nemy manusak kumapay iti agtuloy. Ngagtrabaho numampay na istrikto digiti amo. Ngayon ti makadakas kat sa balipay nga pa nakasuot kan trahedya ti dimteng hidibiyag ko. Ini padamag da Manong Nemy nga na disgrasya dagiti naganak kanyak agraman ti do may sa akabsat ko ken ti kayong ko. Kat natay da nga upat Manong Nemy. Laglulukan tirik na agkapsutak Manong Nemy. Nung ata amok nga anda nakasagana nga mga rayat kanyak ididi nga gundaway kat talagang intulog ko nga malusduyak intulog ko nga mapukaw ko tipuot ko. Nga amok nga awan timang tulong kanyak tadidak lagi di tulungan digiti amok Manong Nemy ididayta gundaway. Nga pa nagsasamusam digiti alawig nga si mangbay iti biyag ko. Nagkikasar Manong Nemy ni Edmond. Dinak na uray kalpasan lang ti 2 nga bulan
Naipadamag kanyak Manong Nemy nga natayen dananang kinitatang natayen. Ti kabsat ko Manong Nemy nga babae kan kastamatan ti kayong ko. Manong Nemy nga disgrasya da. Nakalugan da ti jeep. Nagkukuyog di kiting upat nga nagpalawag Manong Nemy. Sa nga pulo da kano nga naglaon iti dayta nga jeep. Di mapukawan iti preno. Kaya nakapaspaspas iti kurbada iti ili nga sarat Manong Nemy nga napasamak nga na idong party jeep iti dakela poon ti kayo. Adda ti kabsat ko ken kayong ko iti sango Manong. Nga dilikodan da damod da tatang keninanang. Digiti adda ti sango ti kang runahan Manong Nemy nga nadangran. Ket dagiti lahing naganak kanyak ti kabsat ken kayong ko Manong Nemy agraman ti driver ti jeep tinaawan ang kasat. Natay. Upat nga nakamansayag Manong Nemy ti balay mi ken ti balay ti kabsat ko. Ket deti metten Manong Nemy ti kang runahan nga rason tapno ni kasta ket agawid akon. Di ako ni patulo pa iti kontratak. Mayat daman munusan. Ngayon talaga nga gikatakon. Sanak to nagsubsubli ko nak. Numampahi. Kaya't da ngagsubliak. Kaya't da itatimpambar ko tapno laing palubusan dak. Makabulan lahing ko nak. Nganitan tiga po na Manong Nemy nga nakaawid akmat lang dito Pilipinas. Nga kinamakam ko Manong Nemy ti panakaitabon dagiti upat. Dananang kinitatang. Ni manang ko Manong Nemy ken ti kayong ko. Nga daan iti talo. Nga anak. Dagiti kaanakak. Hinararakop ko Manong Nemy dagiti kaanakak. Nga bata. Bigla man langin nga ulila da ademang. Kinaulilak metten ademang Manong Nemy agraman iti kadua wano may sapay akabsat kong inauna. Ini Manong Jun. Napukaw mi Manong Nemy ti manangik nga nagbaitan mi ti kabsat ko. Nanti, kasano kami pa ita? Huwanin da tatang ininanang. Kasano kami pa ita? Alma, awan ti maramitan tayo. Ino di mga awat ti kinapod. Disgrasya nga talaga tinapasaman. Nanti, sino pa ka mga sigaso ka na kami nga talong nga kakabsat. Siyak nga inauna. Ang paggraduar ko pa lang elementarya anti. Nianing ko nga June kastamatan kini Bebsi. Adakmat. Adamat ni Uncle Leo. Adamat na kinikabak yan tayo. Ewan ti pagdanagam. Alma. Siyak na makamu ka na kayo. Sakti makamu ka na kayo, kaanakak. Nakaladladingit din di nga pasamak Manong Nemy, talo nga lungon. Talo. Wano upat ko na kuma. Dagi tinaganak kanyak. Kaya kastamatan ti kabsat ko, kan ti kayong ko. Nga nagagandaan Manong Nemy, anay iduli ng ti bangkay na. Hindi kampusan to Manong Nemy, kaslaglayos ti adong alua. Manipod kaniyag. Kastamatan di kita kaanakak nga nauli lang nga damang Manong. Nagsakit nga paska na pagteng nagasaksakit. Hapay nga nagagandang daman lang. Nga dito ka di talaga tinituding nga naikari kapag patinggan di biyag di ginaganak kanyak kastamatan ti kabsat ko ken ti kayong ko. Kaslasang kami di makamove-an Manong Nemy nang naruna karig di talo nga kaanakak. Mabuteng dan nga gyan iti balayda Manong Nemy isud ka po na nga dito yan family house. Iti balay mi nga natatang kinanang idesidong ko ti pagnaidanan dagiti talo. Kaya itang artiplanom, Almira, dinamang kanyak ni Manong Jun, nginaw na kapsat ko. Kat, awmat sa bali ng mga sikaso ka na kita kaanakan tamanong nasangan siya. Kasano nga rin no, nagpamilyakan tumaten. Pamilyan, sanak ba't nga na oray ni Edmond?
Kita samad nga lang ni Edmond, tilalaki dito lubong. Jack tula mo, Manong. Jack tula mo. Hino kumamot, basit lang ti anak mi, kining ipag mo, halag kumamot, ti may sa kadakwada. Agim 5, dahil ka anak am kanya. Sa ako alam ti may sa, di. Yan kas pagadigan, tasang kan nga gasawa, ta ibilang mo lang nga pudno inam, dahil ka anak ta, mayat-mat. Jack tula mo, Manong. Jack tula mo. Alala, no planom tuman kas pagarigan ti agasawa. Sabi ko ma, tamayat ti agbaling nga asawa nga agtultuloy nga kadenayo di kiti talo ang kaanakanta. Sabi ko ma Manong, no adamayat nga lalaki nga makaden nami di kiti saan mi mat nga anak. Siyak nga rudan Manong Nemy tinangisakad tibiyag kan panagbasa di kiti kaanakak. Di Alma Manong Nemy nga basbasa ni ti high school. Kat sang kaibagag kang kuwana nga sampay lang agpapaarem. Awan ti sabali nga aramidan na no di mangipasnag ti panagbasa na. Kat siyak mat Manong Nemy dedi idijaya datatang kininanang nga siya kon ti mga sikaso iti pigarimi. Siya kon Manong Nemy, tinangasikaso. Abag isumat idi Manong Nemy nga nalako da amin dagiti baboy da. Kaya rantada idi timapan na gumatang iti ref, kat gumatang kumamat iti TV, ti kabsat ko. Tatumultulong naman iti pigari. Iso nga nagpalawag da idi Manong Nemy ngem dadi maten ti manakadisgrasyo da. Di makadakas Manong Nemy ti kwarta nga awit da nga naglakwan da ti baboy kat napukaw. Missing. Nagiti siguro Manong Nemy nagusyoso kanidi nga disgrasya. Kat kinapkap da, kinita da, tinagyan ti wallet o no bursa digiti na aksidente. Nakita da siguro ti bag ganang ikabilan ni nanang ti kwarta. Iso nga nagpukaw. Kadam-kadlaing Manong. Di na disgrasya lang nga din ti tao takawan da pay. Yung nasa sinuman tinakahala ka na nga kwarta. Sabi ko ma, nagragsakan na rin kang kandidat. Aging ka Manong Nemy agsasarano dagiti umay mang pasyar kanyak. Ngayon ko nakanakwada no sa sinuman ti lalaki nga mayat nga kader nami dagiti talo nga kaanakak. Iso ti pakiasawa. Dito ti bagak no talagang iba't patagnak Fernan mayat ka kadi kakabalay tari kiti kaanakak. Wen kunana midi taruray kuman nga umanak manin pasyaren tapno aklo na kon sa matan ngim imay. Iso nga awan Manong Nemy tinauray ko nga lalaki nga imanugot wano umanugot nga kabalay mi di talo aka anak ka. Nagtultuloyen Manong Nemy ti kaawan di lalaki nga umay mang pasyar kaniyak. Kaya di agraduar Manong Nemy ni Alma nga inauna ka anak ka kiti high school ket syempre pagbasahe iti college ta interesado matisuna. Ngam kinasritak ti anak ka. Sigurado ka kadi matlaeng Alma. Nga saan nga masayang tanyaman nga itid ko ang gastusan. Anti, ikarikan ka. Kanagyamankami kan ka da kami nga kakabsat. Nakadagdakal ti utang nga imbaganakem. Utang mi nga na imbaganakem kan kanti. Gabata, ore no awanin di ginaganak kada kami kat sikan tinagbalin nga ama kinin nami. Saan kam to makasupsupapak ti kinambag mo anti. Lasa mga panunutan deta. Da kami pa yan ang titiga po na no aping asang ka nga agpamilya. Saan nyo papabosulin ti bagiyo? Dito siguro tinay ka rin ang kasat ko. Awan ti lalaki nga makaawat ti kasasad ko. At asamot nga nakaure di first love ko.
Pudno ka na di ko na danti nga first love never dies. Natayan ti ayat anariknak ka ni Edmond. Iso nga sa nga pudno na ita. Ikas pagari ka nga rin tamabalo ni Tito Edmond. Kadagsublikan ka. Di mo ka di kayat? Ngagtara kayo nagtisang kong anak. Nagasit pa nagtarakin ko ka na kayo. Nga kaanakan kayo. Nga balik ka na kayo, takaanakan kayo. Ngayon ti agbalin to karot nga siyak text human. Dagiti talo nga putot ni Edmond. Ngayon mapay nga napang ganita. Apay nga ibagam nga mabalo, loko ka. Kas magkarikat ko na kanti. Lalala, saan nga na topic ta? Hingga nga rin sa dilawag, ang ka-genroll, kita barbaring nusika iti agbalegi, iti pa nakapaay ko, kaanakan. Ano kayo ito sa nanti? Kahit kumat iti agbaling accountant, niraduar nyo mo ta, yung saan ko nga nang ipakat. Nagpatinggag lang iti, managtarakan iti baboy. Nagkasera Manong Nemy ni Alma di talawag kabayatan nga agbasbasa iti maysa nga universidad. Irinto tadaman iti high school da John kaniya Bebsi. Nesuda Manong Nemy di makatultulong kaniyak. Masapad da nga agriing kat tumulong da kaniyak nga agdalus iti pigari. Agpakan ka nagpadigos sakbay nga mapanda agbasa. Kastamat manen Manong Nemy no agawid da manipo di eskwela iti malem tumulong dawat kanya. Ket tumulong met Manong Nemy ni Alma no kasta agbakasyon iti malem ti Friday nga agawid san tumasapang agpalawag iti bigat iti Lunes. Third year college idin Manong Nemy ni Alma. Idi adda mangidandanon kanyak Manong. Nanda ka no boyfriend nan. Iti pa nagbakasyon na Manong Nemy pinalutpot ko nga dagos. Kaya't ko nga pudno ti bagam. Saan gagululbud? Pudno nga di nga da boyfriend mo? Alma, adada kang mura ka. No saan ka pudno? Adda nanti. Ti mga dagas Manong Nemy nagplayer apak nga dagos. Diyak ka di mat ko nakin ka nga saan ka mga boyfriend? Among ka di nga dahil pakadundayan tayo nyaman nga napaap nung magkirelasyon ka? Anti, inspirasyon ko ti pa nagbasa. Inspirasyon mo ti pa nagbasa? Ang pasanak ka di nga umanay nga anti mo inspirasyon mo? Di kakabsat mo? Ha? Nukas to'y matlaing. Nagpili-pili ka. Malpas na ito yung school year. Saan kanto nga pagbasahin pa? Wano. Ituloy mo tagbasa ket isinam da dyan ang boyfriend mo. Agpili-pili ka. Diyak pa yun mabalikas. Agpili-pili ka. Sige auntie. Ikarigatak nga liklikan ni Eddie. Nagkari Manong Nemy so nga nalpas na di school year. Gamiti summer Manong Nemy. Numanen agpakada wapan sa jelawag. Numanin ang mga baga nga saan gayam nga insina ni Alma dahi nga Eddie. Isong Eddie pa nag-enroll Manong Nemy di dumawat kanyak ti kaanakak ti pagbasa na pag-enroll na saan ako nga nagted. Abe ulbud ka. Imbagam nga nagsina kayo ni dahi nga Eddie nga nagtultuli pa nagsinsinarak yo. Pag pinustanta, saan ka nga virgin? Auntie, amo ti Diyos, virgin na pa lang. Kat saan ko itong ipaay ti bagik, iti asin naman nga lalaki no di malpas ti kasar. Auntie pa nga asim dolangin nga tawen. So nga duwang lang nga tawen. Di mo lang maisinan dahil nga Eddie. Sige auntie, isin akong nagpepeso. Makita mo kinulbod mo? Ikang ka na another chance, Alma. Kat nung as pagkarigan ta talaga nga salsalawasawan nak, luklukwan nak, nga ikit mo, nga gasgastos, iti pa nagbasam, ken pa nagbiag ko na kayo. Talagang nga, saan ka nga ikantikong taway. Laglagi pen, umadadot gastusan nyo. At dante kahalis ni John. Kat nung as pagkarigan, tagraduar tumatin ni Beb City High School.
Kadagrador kan tumaten. Duwadan to nga mabati nga dati college. Tulungan nagton. Unang tikarikan ka. Nuhin, saan nga matunday? Kansa nga masayang nagidirigat mo kanya kanti. Kaya gami nga manaklaunay, tanawang ka. Diyak laamon no kaso no kumantibiyag mi. Dahil ako matipampanunutem. Tapnog tungpal ka kanyak. Kaya sa lunsudong ka nagiti kakabsat mo. Kanunungan ta ka diti aramid mo? Han! Sika pwede ka, isuta pwede mo na nga manggura kan ka. Umit ngamin manang. Di ka lang mabayin kina auntie. Di talang nga tungpalan. Nga sa nga pala maki-boyfriend. Di mo lang matungpalan. Kinunamat ni June Manong Nemy tadada ini. Okay, auntie. Give me another chance, auntie. Ikarik ka na kayo makapagturpusak. Kan maadanak tinipintas ka trabaho kat tulungan kan doon, auntie. Amang paraduar ka nagdiduha ka amsat ko, ikarik. Magpintasan na Manong Nemy kat tinungpal nga talaga ni Alma ti Karina. Kaya diadan Manong Nemy iti fourth year college no agturpos ton palubos ti apo kaya agturpos ton ti ni Bebs ti high school duwadan ton Manong Nemy kini June ti mabati ti college. Dumakdakkel to Manong Nemy ti gastos uwan. Kat saan ba kang kanayong napintas ti panagtarakan ko iti dingwen Manong Nemy. Adamat nagiti kong daway nga malugi ak nang runan no adari kita sakit ti dingwen. Iso nga tinaramid ko Manong Nemy ni nayunak ti business ko. Nagaramid ak kita kakanen no adagurder Manong Nemy agaramid ak agatupig ak agaramid ak ti linapet kada dumapay Manong Nemy nga kakanin, bibingka. Tadito pa Manong Nemy ti paglaingak, tagaramid, agluto ti delicacies. Napilang Manong Nemy nga isut may nayon, nga pamatauda kiti kwarta nga kasapulan para kadag iti kaanak ka. Manong Nemy nga damat iti gondaway nga umasadeg ni Manong Chun kanyak nga inauna kapsat ko. Almira, ay, Manong, pautang ka man ta kwarta. Ala ni Manong. Kaya pangalak ko mati pautang ko. Kaya kakaasik lang agrim remedyo. Tiya parang paadal ko karag iti kaanakan ta. Sabay nagiti ka dilaeng kaanakam. Kaya di kabsat ta tinapatag. Kaya kasano nga rin di kaanakam kanyak. Ala ni Manong. Napiya kada kayo tada kayo mat nga gasawa. Dagiti nga rin kaanakan ta. Kaya uli na dangan demang. Wala nga kasapulak mat. Kasapulak man dagiti kaanakam. Isuda ka dilaeng tinapatagkan ka. Kasano nga rin di kita kaanakam kanyak kunak manin. Manong awan mated ko. Uri sa kabaskid lang. Pampagusto mo ta. Nimat Manong. Manong ka di ayat masapul mo. Utang ko na Manong Nemy inikak. Nga di ka sa pulak Manong Nemy natang inutang na di mapanak agsingir. Apay kung makasingirin na. Nagbasid lang nata nga itulong mo. Manong tisaritahan kat utang sa nga tulong. Libatin mo, tulong latan, saan nga utang? Awan may ted ko. Oo, naimatin Manong. Di kahit nasawan Manong. Awan tumuntin natin may ted ko kayong kuwana. Tadi naman tungpalin ti kari. Banag Manong Nemy ng gurguraan na kanyak. Kastamatin ti ipag ko. Awang kanot sa bali nga napateg kanyak no saan nga ti kaanakak. Dagiti uli lang ang demang nga anak ti kapsat ko. Nasta na yun tiraksak ko Manong Nemy idagraduaren ni Alma nga siyak siyempre tinangabay kang kuha na Manong. Urek lang makaluwa tiraksak ko. Yung sampay nga nalpas ti amin Alma. Agteg ka pa iti board. Saan nakatultuladan? O ang pagdanaga man ti. Makaruwarak nga dagos. Kat nakaruwar nga dagos Manong Nemy. May isang certified public accountant. Kat nakada na guruuray nga pagtrabahuan na Manong Nemy dito sa syudad Tilawag. Nagpaala kami Manong Nemy
Nag-blow out kami today nga panakaruwar ti ka anak iti board na. Ngayon saan nga imay ti pamilya ni Manong June Manong. Napangko tinuntun ida. Abi saan ka imay nakidaya. Ikaw sa nung umay kami kit nagawis. Ako matinawawis ko ha. Imay damot amin di kita kalugaran tayo. So nga mas daw no apeng nga kayo nga kabagya ka mismo. Nga kapsat ko, ipag ko. Apeng saan ka imay. Manungan niya ka ditikuram kanya. Sa lusudan nga di pa ilang. Awan sa bali nga napatagkan ka no saan nga nagiti kaanakan ta. Kaya di na tayo kapsat ta. Pinagustong ka mata. Hangim day di matlangin tinaodi. No umayak. Awan ti pa utong ko na. Awan ti pa utang ko kunam. Awan kit awan latan. Katalamat nga awan Manong. Baala ka. Saan nga siya ti makabasol kina Apo Diyos ni tultuloy mo tiguram kanya. Basta siya. Awan ti sakit tinakim ko kada kayo. Hanga siya tagbasbasol. Iso nga lugi ka Manong. Ni tultuloy mo ti manggurgura kanya. Nagraro na kat ni. No makaragduar ton di kiti duha pa nga kaanakan ta. Kaya tultuloy ko lang tati. Business ko. Makatulong ak tumat kada kayo ket. Dagiti ka anak kayong ka. Nga saan pa nga nag-asawa. Sa lalala ka bakis. Pasensya kang kanya. Alawan. Lipatan tan di amin. Agyamanak no kasta Manong. Agyamanak no awanin ti saksakitin tinakim mo kanya. Agyamanak. Di magpintasan na Manong Nemy saan nga dagos nga nag-asawa ni Alma. Inuray na nga natulungan na aging ga nagturpus ni June iti kurso ng engineering. Hindi na erwar na ti board na Manong Nemy o rila talo nga pahaboy nga taraken ko ti pinartimi nga pinagpaala. Kadi may ti kabsat ko ti kaanak dagiti kaanak nga 5 Manong Nemy kraman ti ipag ko nga nagipahala. At may sa amang daydayaw kanya, kapo nakasaysaya at ka nga ikit, Almira. Kapag graduar mo ni Alma, may isang accountant, nagtrabaho, nga ito ti posisyon na ti bangko. Sa may isang engineer, sa ni Bebsi, nagbalinto nga nurse, kas pagkarikan lang, no, makaturpos. Hay na, nakaimbag kaunay. Taore no saan nga si katipod no nga ina, dagiti agkakabsat, nagbaling ka nga pud no nga ina. Inaramid ko na ito eh. Tao mat sa bali nga aramidek. Wala nga saan kanto katang agasawa. Sinupay ko matmayat kanyak. Kat bumakbakatak matin. Kan sa anak matin nga aganak. Dinakpay kayat hindi. Kabalbalasangag, kapimpintasak, kitakit din. Naging ka Manong Nemy nga nagturpos matin ni Bebsi di kurso nga nursing na iruwar na. Kaya tiagdama Manong Nemy. Kasta o nitiragsak ko, talapintasin ti pamilya di kiti kaanak. Accountant madlang tiragbaling nga asawa ni Alma imabay ti balayda dito'y Balaymi Family House. One, ti panakaapukok kadakwada. Idinto, ta doktora ti asawa ni June Manong Nemy numampay sa nga dito ilimi tinagbalayanda tanagbalayda dito siyudad Tilawag duamad ten ti ka apukok ken kuana. Idinto ta ni Bebsi Manong Nemy sut awampay ti asawa na agtrabaho sa Norway kas may nga nurse. Numanin tumawag na kanya, "Auntie, aginanakan. Auntie, agtutugaw kalatan." Ikipawit kam lata at para kang ka. Kuna ni Bebsi. Kat binulan Manong Nemy. Nga daayudan na kanya. Kastamat Manong Nemy kini June. Samat na makalipat. Nga mangipawit kanya. Nukas kasano lang. Ilinto tani Alma Manong Nemy. Digiti apukok kang kuwana. Isutay ay bak dito'y balay. Pasaray umyan da dito'y. Kasla isudat si mukat Manong Nemy anak ko dagiti apukok ken ni Alma. Agririri pa yan Manong Nemy da Alma ken ti asawa na ta ad-adda nga siyak ti kayat dagiti anak da nga kaidang isuda. Awanin ti sa pulik pa ken Apo Diyos Manong Nemy ken kamyaman nak no pinabakatan na kabalasang ngem naragsakak kabata para kanyak ket balay ti biag ko.
No mampaysa nga siyak tinagbalin nga ina, unupod no nga ina, dagiti ka nagkakangam siyak tinagbalin nga pudpud no nga ina, nga nagtad kadakwada ti masakbayak. Uno masakbayan da. Tultulungak Manong Nemy, dagiti ka anakak, kini Manong John, no mampayawan tinakapagturpus kadakwada. Dito ti pagkasalita, kalagyaman ak unay ti anos mo nga nang ibasa. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Almira, iti Ilocos Norte. Thank you king Almira karito'y true to life success story ngayon patulod mo. Pagayam yun naman yung Nemy Ruiz. Mangibat-batin rin mag-oras ka na kaya aming sa kapada. Babay na po.